taute pakai Pathen namingai lo nakidang ta nei chan sa ova nang ma thu pakai Jesu Krista wan noi le se na ahong pe na hi chan ge ya nang ma wang bu na achan na wa pat na mi hem dam ta te dinga phat the bu na ka chan nu hi tunia atha ka gel do the na diwin na pan pi na kong tawin a hi lukse ta in pakai nang man pakai Jesu Krista hi kadingwa ahong pin na hi Hou-In chanbe Bethlehem change hilouva kain chewa ki puiwa ka hin nawa ka nei the ni wa nangin neilam kai dingu win hu hing pu pakai Jesu Krista minin ka hong ta win hi amen. Matthew mongni changkhat akonin Herod leng pa la line zudia gama Bethlehem khopya Jesu aping tan a hi le wewin ni solama koni na sile khathim ho phobeb Jerusalem ahungun zuda te leng pa apingin a hi ama chu hoilam ham gehon ni solama a si kamuwin chibai bu ahung kahiwe Herod leng pan chu chi thu aza phanin amati Jerusalem mi te ti alungu ajing tan a hi chu phanin thiempu pi pui hole mi ho dan thu sun ho chu a khomin Krista hoya ping ding ham tin adongin a hi ama ho na zawa Judea gama Bethlehem a ping ding a hi izeinem etile wo Bethlehem Judea gama Judawai potela nangma itima zong le anel pen nahi poi izeina mitile nalawa kona vai pu khat mit te Israel ching ding chu peng do ding a hi tin thiam gao se ya koni na kisune atiwin a hi chuin heronin a sile khathiam ho chu gu thimin a kowin a sisu phar chu kiche tain a het to tan a hi chui nama ho chu Bethlehem asolin chewin lang naw sen chung chang thu dol chu chen ta in gadong to win chule namu do teungule keima jong ka chi a chibai ka gabu thein dingin thu hin poki non ati lengpa thu sei aza apha non ama ho akipat do ta win hi chule wewin ni solama amu asi chu amasangu ache pein naw senom na chunga chun akingan a hi asi chu amu phanovin athaw anomin ha pan akipa un a hi twin ama ho insunga alu nun a hi le naw sen chu anu Mary to amu thawin a hi le abo khumin ama chu chibai abu tawin a hi twin atil bom cheu asol hawin kipa manin sana bego chule mur ama chu apetawin a hi Pathenin ibon chawa dingin a thu phatte ebo penla ina heta ma banguvin nisolama asile khathiam hung kalson Hoi-In pakai Jesu Krista umna Jerusalem a leng Herod ado nunguwa hitabanga lungjing taum laya asiwa ahin muwa Bethlehem agal hung tawin chuin pakai Jesu Krista Bethlehem a bong koina in hichibu panga ana chu ina polunin ana ta in hitabanga alhun sa namuna chun ama hozong aga chewin Insunga alunun ahile naw sen su anu marito
amuthawin ahile abo khumuna ma chuchibai abu tawin hi hallelujah tuni hin Jesu hi hovina koi tamtah yum tawin gi khoma ichia o pakai ta taw na imana wa soi la isa Pathen tu se ngai la pha no wale Jesu in eyum pi bangin igelovin he zong le tu ni a lung sungai ngai to diwa de yum chu hitobanga Jesu Christa hi Mary ina ana puilut na ana sa bangai nang le ke in zong hovina bo Jesu ilun sa lo dingu in tengwa ikipuyowa inwa ichen sa dingu ahi mia bang khanin pakai Jesu Christa hi hovin bawa chen dinga agelu ahi hovin kai ki khop phatleh Jesu pina agel do jiwa hovin kai ki chai phatleh Jesu to ki khen banga jong ji a anop no pobolo wa adu du anewa hin khomang tam ta umai iti ya chu kollewai ho milim Pathen Hou-In thing song limak tunuwa ang hawa chibai abo bangwai e hon jong Emmanuel Pathen Jesu Christa hi hovin sungbawa hi ummaya ikoi khau chu milung se num ta hiding ihiwe hichi ya chu pakai Jesu Christa hi hovin sunga I hawa chiba ibo kyau se lo I intianga ipuya ichele wale na azong hi eyum pijing Emmanuel Pathen hung peng do hi ti I het do ding hui a kho a he Jesu chu ichena ina zong umahi iheno wa igel do phano waile I insung wa zong ine idon iumdan ichondan zong se ichi the hovin sunga bo Jesu manga igel phano waile hovina chu Pathen dei bang Pathen dei lam chu hata I holuwa ina yum phat inop nopa ki chon le ji a hi ije chun tu ni hin vangbona tamtah chan the na diwin pakai Jesu Christa hi hovina dal hamai lowa ikipuyuwa ina jong yum sa dingowa Jesu mina tahsan chate ho kahinte a hi ye chun Jesu in ina jong damna alon sa ahiti magbung khat chang som ni le ko akonin chule ki khom na ina kon tun Jacob le John to Simon le Andrew ina alut payon chu in Simon nu panu chu khosi in anan analumin ahi ama hon anat chu Jesu a het sa payon chu ti chun ama nu ko ma chun a chen a khonin atuin akai thotai hi chun a khosi chu alha jeng in chuin ama nu chu ama hozen len apang tai chuin nilha ahi pha nin nilhum zowin mi hon anadam lo ho thilavop ahin puyun chule khopi sunga mi zo se kot pi phunga aki khomun chuin aman hivei chom ve adam lo mi tam ta adam sa in chule thilha tamtah adel do in ama Christa ahi chu a het jeun thila ho chu apau sa poi alo pi ma in pakai Jesu Christa ahongin Jacob le John to Simon le Andrew ina alut payun Simon nu panu chu khosi ana omin Jesun asudamina hi hallelujah hovin keu se hilouva Jesu Christa hi mi hemte chen nei na jong luna dam lo ho adam sa hi chi chu hi ta ai chun e or hovina Jesu Christa koi den lova ikipuyuwa inuwa itiamuwa hong luna e chen ki ai Insung ayo tahsan na lagawa dam na kito na hong lung ding ai hi Jesun tu ni hin
Jesu Christai Insung azong alunin ta sadam mo ho hinay chom mo su dam mga nang leke ucha ki tolo na nupa ki tolo na ai lo te pi te pu to ka aboy na ho azat zat ho zong hi pakai Jesu Christai ina ilon sa lo Jehovah dam thei lo hi me ti higel do tha ki no wa hichi nang leke in Pakai Jesu Christa pe ni ko ho iga mano igel do wahi o belhema hung pen Jesu Christa chu ho in chan ba ho lo wa in chana ikipuyu wa in sung wa ta sa laga wa dam na lung ni hi hallelujah alo pe na topi tai Pathen na to Hita mga taasadam na kêu se Halloween Luke bung som le ko chang khan apa na som chan event ai chun chui nama alunin Jericho lailung azonin hi chun vewin amin zakai kit atiu bi khat au umin chule ama chu kai dong pipu ahin mi hau ahi ama chun hoi pen khu Jesu ahi dem tin mu te agon ahi wangin ama mine mahi je in mi pi je chu amu thei pon chuin ama masanga lama analhai zelin ama ana wedding in theiba chunga anakale ije ine mi ti le aman hilam chu ahoding ahi chuin Jesu chu ko mun chu akain agaven ahile zakaya hongkum lojin tuni a na ina kalhun ding hi ati chuina ma hongkum loyin ki pa tain alhun satan ahi chuin hi chu amu pha non mi chon se na honglungin ache taget e atiwin abon chawin apun tawe chuin zakaya ading do in pakai za chun ven pakai kanei zo sia ki khat mi vai chagen thei peng kate mi ko ya hile leptola kala au ma le azad li lenge ati chuin Jesu na za tunin hi chi in a hin hu hinga alhung ta ize ina mi ti la ama jong hi Abraham son a hi ize ina mi ti le amang sa chu hold a hong dinga mi hem chapa hong ahi ati Pathenin ibon chawa dingin phathe ebu pihan la zakai kiti minem cha mine yo house ta kai dong pipu ahi Jericho Jesu in hinjot pa dingai ti ahet phan amunomin ahi wang ama chu mine mahi anep ja chu mi tam tala Jesu mu phalo ahi Jesu Christa mu na nga chu amahin lampi agot angayin nem chahi ja chu mi masang lama milen officer khat mi hau khat hi jong le Jesu mu nop zein mai lama alhain ha tan alhain theiba le anakal towin Jesu Christa hungning nalama chun ananga tan chupanin Jesu zakai humkumin dunia na ina kalhun ningai ati dunia hingai to diwa de yu ta pakai Jesu Christa hichikai dong pu zakai na mu no ma zapi tamtain adal atinai zapila la neb ja samu ngai lo di ja amu na ninga officer khan hi jong le ki zapilo wa zapi mai la man haya Jesu hung na ninga alam pianom zalin Jesu Christa amu in chikeu se Halloween Hou-In na jong anachan lo ahi bagai Jesu Christa in jong zakai lungel zo se amu in ichi ya chu zakai hung kumin tuni a na ina kalhun ding ahi kung tang ta Christmas iman zinglayo tamtah ve pakai Jesu pe ni khoi man zinglayo a Jesu bulawa abong sa avo sa
ai lo wa alet khop na ho bo imu kha de ho ki cha nom ta hi Jesu dunia van noi hu hing pua ding a hung peng Jesu Christa ama pin chang phai gel do na we hin nang le ke ya ding a chon se na ko na lagao hu hing na chu ine yu hina zakayin jong hi chi chong ai chan ji a Jesu mu nop ja jumle ki za pi na tamtah to jong le cha zo se chu dal ha a panala ja Jesu amu ai don in so pi de ho Jesu Christai mu thelo na I pi nei dal ham I nei don ham I chon na ni kilet sa na hau san na hoi ki sa na ham don in ki ve tha ki no tin I pi hin Jesu Christa I mu dingwa ei dala ei mu mo sa ham zakai chu minem cha hi ja pakai Jesu Christa chu zapila minang tam talamu pha lo bang nang le ke Jesu Christa imu na diwa ei dal chu ipi ham dilet sana ham ki hoi sana ham ahilouva le ki thupi sana ham hausan na ham minoi se na ham ipi chun Jesu imwei mu mo sa ham izudon ham ahilouva hi le itil bol hoi lo ta ho ahilouva le izon nom na ho izaka hi jong le tu dia hi len Jesu hung pe hi phat aki khel masanga imu thein linga zakai banga hi alampi go nuwa ilhaiwa Jesu mu thein linga yum phan wa hi ta izain mitile ilena wan noi se ni hoi tapon thilaman na omin hipi jong aleng jeng tun jong covid 19 kela search tu kiti hata England Britain gama hung podo kita etivit van noi hita bang hilaga nan na lengi nan pha dinga hita hichi to bang tu tamtah len England so pite ho hichi pakai pe ni kho iga manuwa hita banga Jesu Christa ahung peng ta itiu hi tunin Jakai Insunga Hou-In na alhun banga hi nang leke Insunga jong Hou-In na alhun nga ai ia chun Jesu Christa in ipiasayam tunin hichi ina hi Hou-In na alhung tai hallelujah ia chun Jakai Insunga Hou-In na alhun bangin tu chungin jong nang leke jong ha ta panilawa Insunga Hou-In na Jesu Christa ko na alhun the na dingun pan ila dingu ngai ahi Jesu amang sa ho hola Jesu hung ahi Jesu ina mi ho akiloi pin ahi Hou-In kyo se ahipon ina zong akiloi pin ahi zon bung som na ni chang khana panin he Jesu kal chu kun masang nigup in Jesu athia ko na athodo Lazarus na Bethania chun Jesu ahungin chuti chunama dingin jan an asimon chule Marthan azenlen Lazarus wang chu an ko nga ama to hola chun apang ahi chuin Mary in helpi be spring nut titi thau nam tui man tam ta sir ke ahin choin Jesu ke nga anun asamin athi ngimin ahile gim nam chun Insung chu alo so zengin ahi chuin seji hola a khat Simon chapa Judas Iscariot amat sa apang ding pa chun ibola hi chi thau hi makhai za thum man akil ha a miwai cha gen theya kipelo ham ati aman hichi ati chuwai cha gente kho sa a asei ahipoi ama chugu cha ahin chule sum avop ahin asunga ki koi chu akila aji ahi hichun Jesu ka kiwuina ni a dingin ama nu chun koi nan te ize inamiti lewai cha ho chu nang ho to na khom jing na ve ke ma bo nang ho to khom jing ding ka hi poi
athupi ma in Jesu Christa Bethania Lazarus Thina akona akai thodo in a chun a in Mary le Martha zong hitabang chun omin hitlai ta hi Martha hin Pakai Jesu Christa chungai thilpha bol nomin ta panala Hichan gaya panala jing lain dunia ai ngai to dingwa de yum ta chu Mary thao nam tui man tam ta ser ke hin choin ati in hechi sum tam ta lut ding ai makhai ja thum mana kilha a ati Mary in hichi sum makhai ja thum ki ti Bible temon ta in khot no wa hi le mi hem khanin ni khotha a sum akilo a hi le makhai ja thum hi akum khat lo do a hi ti thupi ma kum khana ani khotha chu Jesu Christa sunga pi lai Hichan hi itia hungum the hang itia hile Mary Jesu Christa sa het chena aleng pa ahu hing pu ahiti amu chetta jas ama dinga I ma it anelo til zo se afal itia sa akum khat ni khotha akum khat sum lo do chu pakai Jesu Christa chunga asun la ahi hallelujah tunin nang le ke jong ha tain ngai to te so pi te ho Bethania Lazarus in a chun pakai Jesu Christan akiloi pin ito bang chun phan ho ase jui ho to ama ngai lu ho to anamang kho movin yesun tu ni hin Insung hi kum dang ta Jesu chen sa lo hovinai ko hi ta jong le tu APAT nin inwai ipui dingu kadein a hi Jesu Christa chen na Insung ang hi pha na hi le nom dingai ama wang tu ni hin na in chu Jesu Christa zan khat ahong ge na ding le nom sa di na Insunga ihaulim na itu say do ho chu angai nom ding hina donin gel do tha kinu te so pi te ho iumdan ikichiam na television apana ilim ven ho ai le mobile phone apana ilim ven ho ilum nai koi ho I common room I koi ho ido khanga I koi ho jo si hin ve hen lang hile Jesu Christa chu ni ina hi cheng ni hile no ma sa de na ye chun ta san cha te ho Jesu Christa hi hovina koi lo wa ina iki puilut to ka wa hi Christian Insung no isiam do zo log ding a hi ta je in donin nang la ke ki gel tha kin utin Insung hi pakai Jesu Christa chen na thei dinga ibol dingu a kho tan ai it is ni solama kal son mi thiam ho mi ching ho chum Insung chun alo no ven pakai Jesu Christa chu dil sun chibai abou ovin hitabanga Pathen vangbona chante ho ana sei do ahi Yesu tu ni hin hovin keu hilouva Insung hin pungkai zat taw na imanuwa Bible sim na imanuwa Pathen wa choi langai na imanuwa sa na imanuwa
Yesu tu ni hin Insung hi Jesu Christa chen na thei ding Insunga ibol do dingu ha ta panilawa Pathen le ka buting ho Bible ho isimu wa choi la ho isawa inu hi Pathen chen nei nai manunga hi kumdang phat dang banga hovina jong mi tamtah ki khom thei to lo hichi Christian hungum tilaya tahsan chate ho aina ina ki khop banga tua jong hi aina ina Pathen ho kin aning phat hung lel hum ki rahi ta je ai inu hi Jesu chen na thei dinga hi Insung te inei don te itil ko ho zo se jong I vet tha kin dingu wa pakai mina ekite bu a hi dia chu Matthew ina mutawin isei ma banguvin ahin choi te ho chu sana bego mil titi ho Jesu koma ana pewin Icha miching ten til ahung pe ho hi sana hin ipi avet sahang itile leng Pathen ahina avet sain bego iti hin ipi avet sahang itile ipakayu tempu chungnong Pathen le mihing te ki ka a cham na sim ding tempu ahina avet sai hiya chun tu ni hin ngai to itin mur titi hi Pakai Jesu Christan Gangte na atho ding crossa achi ding ting pera khet de nam ning vet sa nai ichi ya chu hai tai ge la hi le ni so lama mi ching hung ho hi amagel danovin kaspara kiti pa hi Arabia gama leng pa hiding inaging movin mel khoira kiti hi Ethiopia gama leng pa ding aging movin bal thazara kiti hi Damascus leng pa ninga anagin mo kinu ai ji yejun mi ching te hon anamu do banguvin hitabanga Pakai Jesu Christa Insunga chibaya bo a ho bangwa hi nang le ke injong Insung hi Pathen ho na Insung ahi ngai ahi iti ya ju sana begole mir anape ho hi igel do tha kinwa nang le ke injong Insung hi Pathen chen na in Pathen hoina iman pha nu hi tai iti ye chuna tha ta main pan lakin utin Pathen to iki kaloi vet tha kinova Jesu Christa hi hovin chan sa chelowa Bethlehem chan sa chelowa dunya hi Jesu Christa imu do phano wahil ain sungam namun nya ya gachi a Insunga hin puilut na nang le ke Insung hi Pakai Jesu Christa chen na Insunga iman the na ninguvin atha ta maya pan ila kinova Pakai Jesu Christa Insung chewa aluchang athunei pe na hi a Jesu Christan a chen the na Insunga hi the na ninga ne le don itil bol ho I holim ho ine ho idon ho iza kai ilim koi ho zong hi ivet tha kinova Jesu Christa chen na Insung isem do the na dewin Pathenin athu ibon sawa ningin phatleh ebo pe tahen taute gakipa ove pakai nalung set na nompi na nei chanovin namin theng kathang wa in ai niso lama leng ho miching ho ahung kal sonova Jesu Christa chu Bethlehem achievin naga hol do win Jesu jong Insunga Mary in Joseph in anapuilut ta in hichi Insunga chibaya buwa aho bangwa ke ho tahsan chate in jong pakai hovin chan gei bo hilouva ka Insung cheu hinang ma chen na Insung ahi the na ningwa ka koi ho ka TV ho ka nei ka go ho kalim koi ho kathil man cha ho ka ho lim na ho zo se athiang lo zo se su thenga
na dei na nang ma lung lai na na chen na insung ka sim do the na diwa na thu hi Pakai Jesu Christa pin na insung ongi the na ninga phatleh nei bo pe dingin Hou-In pu Pakai Jesu Christa minin kataw na hi amen.